uboroso bw'umugusi. Mwanchumurigaria Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore karibu sana semesa yama yakurwa Ensoko ensa emo obono botuko bwe 20 somo tinyoga gatano gatatu mwako yiga bwechiri bubere 20 nemono gusaba kwaninga gwatwarire rituko ligiya kidaika ibere choka chia butokirigoro yensa emo karansoike wono nkomanya senchira yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi mesa yama yakurwa Ensoko ensa emo botuko bwalero achakire bono. Karibu sana mwanchumurigaria bono botuko bwarero tugochaka no roboti rokobwatia umusawo yomo w'imyaka yegatwa oyore umurundia epigipigi ogatebekana gukora imirimo ya echinga kicha botuko nigo aitwa n'abantu batamanyiri goika gukwa maiga yo gotebekana ko muibero musubati oyomo emambi ya rero asensemo ya Nyankongo igotoka ase ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii korengana na kirori nigo bono bakoenekia umusawo yo kurwa asensemo ya Magombo igotoka bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigakageire gwikirania hegekorekyo gyoko muibera musubati uyo gwetane kiri bwikomi nesimi korende hobwatwa hekero hanyara ko bakagotema gutama agoitwa gwika gukwa chinsemecho nonyana bo nigo bona bamenye abo baye murunganirie hokomentekana kwebikore byobo byase chinsemecho amo nebinto binde ebikebike na koboria umugambi konyara ko bagotinya oborendi ne serikali ya county kobeka chitaya iri gukora umuchando yo ase amatuko alebosio muri kito Petrol Machine nwarenga sayo agotomanya senchero ibwikira umusawo yomo bw'imyaka yigatwa nigakagire goitwa n'abanyakinyura bwaringino rero asensemo ya Nyangongo ensemo ya ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South niko agukira ko bo mubibwe simi yo moteja habugere chabrit kuri igoro tuliamushwa na nduru na mayowe alafu kutoka nje tukapata ni mwizi ambaye amefumaniwa alikuwa amefumaniwa na inaitwa mob justice. Aliweza kupigwa, baadaye aliweza kufariki hapa, na ni jambo ambalo limekuwa likiripotiwa katika eneo hili la Nyangongo, hususan hapa eneo la Nyangongo Nyambera kuna wizi ambao umekuwa ukiendelea. Kuringana na kirori nego bakwero comments kana kubikoro ibibo bosaria muno bwibi asenseme yo matuka mange hivi wezi amekuwa akikuja kama mimi kwangu alikujanga akanibianga. So tumekuwa na hiyo kazi ya wizi, kila siku tunaibua masimu toka kwa nyumba, bisha zinavunjwa. Kulingana na ambapo minongono ambayo tuliweza kupata ni kuwa alikuwa amebeba mteja, ni mtu wa bodaboda, kisha baada ya kuweza kumfikisha mahali ambapo alikuwa amemfikisha akaweza kumuibia ama akaweza kumkaba shingo na kumnyang'anya simu pamoja na begi ambalo alikuwa nalo. Kenyole kene cyane aho to kuwasiana kumanya ayabere garero monta etu agirwe iterwa muntu garwetare ande garenge gutama ubwate onya uhuriro monte bintu urenge koyanda mukimanga ando oirana akara amurire bintu ogenda pake stage oyo mubwati ko stage ariko komanyirwa oyo mubwati ayo ure bintu ogenda pake stage bamonyoraro omanya gutama weterentire umusawo yo ogotebekana ko bomurundi bw'epigipigi egotebekana akurwa sensemo ya Magombo imebunge ya Kitutu Masabe county Nyamira abwasakagira ko gende epigipigi etari yaye imeyomocho bosongo saba saibona babori wowe tanga koro gwikirane bikoro bune byo busari aho baje kumukorera aho bamukora baramuntu bamahidi ngambantu kera mbali bamubwati kuri stage ande no mwana moke utaranyuma asoboge karale Magombo ruguru ona gutukaga ande ngane stage ya gutuka nande none stage ya stage mbatuka ninga tari kobera stage tari station diarro ya gutuka rase biasara bya butuko mono nande bibi sakinde tegie yaye nechi bagusaba batumia butuko lakini ajara magoso etabwana dina na bana bake
nyendi yale nkonyarekana abana abatima idinga kibara tangwe mba kore biasara ya butuko nigobona abanyakinyora abo baruro kubore bocha somugambi bwensemeyo kubabekera oburendi boisaine nabo kubore serikali ya kaunti ya Kisii kubabekera chitaya eri gukora ibikora bunebyo matukare busyo. Kwa hivyo tunaomba sana kwa serikali hususan kwa chief aweze angalau kuweza kuimarisha usalama hapa, na vile vile kama gavana wa kaunti ya Kisii ataweza hii barabara aweke street lights kama 2 hivi ama 3 ili tuweze usalama uweze kuimarika. Kuripoteria Ensuko TV kurega Nyangongo nsemo y'ebunge kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin. Nebono murikito Pethuel Machini na roboti rwa senchera yowe krantogo skabosyo mwancho murigari ya roboti ronde ebikorwa bigotachirwanse kwa bana bake nigo biganda tekonekiwa sobonga sechinsemo ime ye county ya Nyamira aya nigo akonekiwa chinga Kenya gitari nene ye county ya Nyamira eganda tekorikia ebikore goikabine kira eiki abwase bonage kore kya bwangoiga hoyo mwana oyomo niganya tekobaka gusiria obugima bwaye weterase ogosariwa naboigo oyonde nigagenda tekurwandira obugima bwaye asenya gitari eyo nene ime county ya Nyamira asese yeye nonye nigo eserikali abarai hamone byombe ao byabere bigwesokia aseri kogikeria neiga kurende nabona ende genda tekonekiwa ninki igetaraikiraniwa tobose ninki keganetie aba tobabwaterane goikirania hiri gotinya oborendi na gusiria chimbwa bune chiga murikito Vincent Mura na murikiro roboti rwa senchera yoboime nikapata mtu amenishika macho na mdomo akashika shingo siwezi kupiga nduru sasa mimi nienda kwa taraga na mimi nienda kwa mke nikapata niko kwa mstuni Nomugano bwoko gosakuru kaunti ya Nyamira ekero mwana umunyaruka bwa myaka 5 nebero kurukwa Joy kurende taliro lyo litalia elia Butambe kare wodi asenya gitalia nene ye kaunti ya Nyamira kagendete kurwanira ubugima bwaye magayo gotachirwense no musacha ekekoreke nigo gikumonalia Joy jinsa isano ne mochamugaso chinga kingana koroyo bamenyete nere amutumira senyomba yo bonchiriria ile kurusini base kigancha kya M-Pesa na kukoira nanga agaika gakoleire kebeke nikafika nyumbani shaka nituma Zai mtuma nikapata mtu. Alinifunga macho na mdomo akashika shingo. Siwezi kupiga nduru. Sasa mimi nienda kwa taraga. Na mimi nienda kwa mke nikapata niko kwa mstuni. Nikaenda nikampata amejifunga kitambaa ya white, amevaa shati ya red, amevaa long ya purple. Nikaenda nilifanya tabia mbaya. Karudi nyumbani. Nikaambia shosho. Nginakuru kagendete kuyiria marigasi gitanda Kenya gitari nigakorokia bunenganeye nigo yiranirie ng'enang'eni yacho igochemagega umwana boiga atebire bwirwe tasi chisemi na boiga komokonya segasi yenka. Mtoto akaniambia sasa wacha nikwambie ukweli. Nilipata mtu anajifunika kichwa akanifanyia vitu mbaya lakini nilimuzika manguo nikamuzika na viatu lakini kwenda kwa kichwa alijifunika. Na hiyo mtu alienda upande uwe samba. Sasa nikashindwa. Hii ni nini? Sasa mimi nashangaa hii ni tabu gani? Mimi nawajiwa watoto. Na kuna watoto wengine wadogo niliwajiwa. Mimi nachunga hii watoto. Sasa mnisaidie. Mimi nalia. Hii ni tabu nyingine mimi niko nayo mbaya. Nege kore iki kiasugumira abanyagitari bakoraga ebyara bororo gwetera bune ibikorwa ebi niko bikorekana kire iki muna bokonya gukiasenya gitari ne kaunti ya Nyamira. Oyo no munyagitari munene asenya gitari ne kaunti ya Nyamira Daktari Angela Ogendi. Bono no mutienyo yo elirega twanyorere cases nyingi sana abana bagusarigo abana be myaka emeke mono buna ewiki eliarete twabwata omwana o 5 years twatemete kumurwanira obogima akababuya lakini kesi ekinkerikia moisonde naro twanyorete omwana o 7 years nero saletigu banyagitari twatemete bwakitieta kumurwanira obogima bwae no ali ward badagendrete no kurwaligo nande wiki nere omwana omomura nera aletu bwe myaka ene nera alenge sodomized kusaba abayiboli baito kaba careful tafadhali na abana gasi mogo tuma abana butuko konya abana chipara boirite buka tafadhali tigatobe careful na abana baito nonye nigo ine kambini muwakilishi babasubati kure kaunti Nyamira omusikeche rusha mumanyi abairega gotena stengo na kogikeria bororo asemesangirikano ya ile ya Butambe yogosire binyoro kurendera mangana babegwa ababairire koba echeche amangana atusarekeire pi ekyana kirituko ebiza byandete kukina kirituko seitoma abana baito abake abamura na abaiseke
bono rero abasaza baberisika ng'ao ngabakari kosodomais ebiana ebimura muna bono egwikireria twatinde koyomo na bono iga oyomo nakwete oyoba reported n'abana tinyaruka boigo amang'ana aya kagendete konya kugikiriwa gwika abantu besoki na kubwaterana eri gukwanira ebikoro ebi katika murangi tokonya tokonyora abantu bunabwo bono batomereri buna abayibi b'ekiombe atugutangirana n'ikiombe tukurikia abayibi gose n'abayibi bagusaria abana baitu bono muronse tukubatiga gose tubatangirane batangiranu kabisa tiga tubatebi bakamuranze mukipatikana ekiagara bano mwatoire obwaba kamuranze konya abana baitu tubwatereri tonyora basaria abo gose ntokonya egesaku nchino ebintu bune bigokoreka ase ekenyoro ntobasa gotubera binte yase ekenyoro tige ebintu ebi ekupeupe na litora nyare gokonya abantu buna abatiga babwatu abantu buna bakora inte ebyo obunyama nje tinenge tisemba nalete wanafaa kuishi because these are animals abana abanyama kero muntu okubwata omwana bw'emyaka 5 nkiorengerereti abantu buna abatiga basibu for life ntuntore ready kwecho omuntu aletire omwana nyagitari kwa nambaka kotini to defend egente kimbako musibwa omuntu yabwatu no nabagambi tiga ko handle ekesi ekenkali omuntu tigairu kotini tigasibu tigente gegete ko handle gukinyumbani sencha abuno bakoleta odifile yoyo kiagamberunka next na ndogendo yonde nanda bana bango kunyabambukeri umba ko burwaire nonye serikali kebegeta machiko ayarengete kwa nekebuna ngotangware ibikorwa bingabune ebi enamba nera sega tito iyo yacholde gotategarari ichiko na kwenda gwikirani ibikorwa bingabune ebi bono nekerero cia serikali nabo byombe biri asega tito ebi bikwane kya kwegero bwana bw'abantu byene kebuna abantu aba barusi wa sega tito na korirwe gatambokero egetindikeri ichiko Vincent Monda Ensoko TV Kaunti ya Nyamira no roboti rosenchira yobo ikrenu to gosaba voting obori ndimbo chikonya koba votingwa nebikole bune biga konya koba bigo tuguterwara to goskabo sia roboti ronde asekeri kia rokandre kolenta obomo hase enyomba yomugichora nigo James Kemoni oyuro mugichora hatebire ngani go batwara chinkwana amono mokonyi mu governor county Nyamira Dr. James Gesami ase kolengana nere hakoera buna nigo Gesami anchiranire kwebeka omukia na bigo kwenekia area nke nkoimukire richiko Kemoni nigo bono kago kwana hensemo ya Mongolisi igo tokase bunge West Mugirango ime county Nyamira ekero ritukoria lero haine kia gutwara igikaro nyumba ya mwasangara nigo bono hekerekyo hatebire nga mugichora onyare kobakago chamo na igo ugosaba nkororo unabachie kobeka chikura ase ayamo na indase bono Gesami na Kemoni abo bakurukurwa sayamo nigo bono hamaiso onsi haro kandre kobekwa gochia kwenekya ibitambokero byabo una enchira ayamo yokoro kenchira gesiasa samotukare bosio Marikito Steven Nyariki namange Munentere moyo koria chinguru nabo igo kogendera gosangereria ebirengererio ao nabo igo kobeka chinyomba amo yokorie kiro kyobogavana se county ya Nyamira engineer James Ongera Kemoni igo ritkoria rero asenga ya Mongolisi ase wodi ya Bogichore bunge ya West Mogrango ime ya Nyamira aumerana ne nyomba ya Mwasagara ka ukwanekerekyo Kemoni ni gatebirenga omokonyi b'umugavana wa Nyamira Dr. James Gesami nigantiranire go chago sire ganga yayo kuriye kiro kyobogavana maite honorable Dr. Ondicho James Gesami nekimo ko mate yobo ko ndia maigae no musani ono monene tuabere tugo kwanirana tuatebire bogchora nainde bono tuluju kurwana esegie go tugwakirunze nyamen igo nyuwete hotebire area nke enererale rainbow kirichoki igo moigwete Wazeni unaende moja koteba mo mboba okora fresh blood hawanto wa minto lakini ende naenda bande baro nyuwe to bakale kwenda bamade karati mwana uri bado ka ukwanekerekyo engineer James Ongera Kemoni igekerekyo asabira bagichora gochi chamo nabo igo Munyamira gochi chamo na kubeka barayi babwatamarabisi ngendo to gukwana no bomo bwombo gichora na Banyamira bonsi ipi igo nabarangiria bana ba minto batebi kubulinde kero kyobogabana
Guchakira buya kurukate akobia. Na kwanire chinyomba chitu chinyinge ngachakira mwakonge nyomba linduete. Na kwanire tabanyamoro bali baminto ba baruete nyomba eli enene nduete. Na jirero mwansagara. Gomera nande nabamunuru baminto chinza chinde. Gomera nande nabande bande wiki egocha. Tokori nyomba chitu isana. Kimoni nigekire kiagendere gusingira ng'a karairo borai nigarachi gokorana chinsemo chionsi ochakira omogichoro mwabo omokonyi bw'omugabana Dr. James Gesami nabo igono omugabana orabisi Moscamos Nyaribo hama yali akoriro mwako mintos otigireri erieta ligiya ase Nyamira na historia nengia nje naende to ina nyasago to borai ninkore negasi neramo naende ninteme kumulinda no mwana ominto igo mona kuobwa no yo mugaka Nyaribo ni mulinde kera ina maskania ene nere ntwa mwete gasi lakini bono ngoma de itora aende bwojeka abero kitomulinde koruka arode bintu na biko koru na mutumire suka nara mwenda na mukwa na muboli mwakandoje kwaro Nyamira na ya chenjiri nari suka ya tatire nigekire kiasabire ng'a nerebiya kurunga muno mogichora achichamo na atige kubaga chikura erio ububui bochichenka gochikura chine ngakiji mochikora mase umora yori orekerogo na maitese ensara ira moite koru omanyire ensara koru bogichora mongoli isime nerera mutange kuirana Nyamira Stephen Nyarikimunde Ensoko TV Mongolisi bogichora West Mogranko he county ya Nyamira Toska basio mancho murigeri asoroboti ronde mutendro basubati account ya Nyamira mushimi wa Jerusha Momanyi niko bona bamuchira ba meriba bage siasa au bagoteba nga tagoika etebe hasokori kero kyo governor haso mwako gocha buchiri bubere meronge bere na isano na ibere Jerusha nigate birenga niko aba meria baye batige kubeka propaganda niko bonekere kyo hate aburirie habamenyi abo bakurwandra ekerogo ase account ya Nyamira hitko asari kwene kya kwandra abananchi hitko na kurwa esiro yaye wetera sekiganja kyangavu asebona kwanire obuyabo kobaro wesereka busubwo koba serikali me anigari ngiko yakwana ase ya Gesebei iyo kutoka ase wodi ya Nyansiongo ebunge ya Borabu ime county ya Nyamira abantu bali batata mu aboire mokungu mokale batatu mokungu okanyire bali ko yiti ko tiro bogabana enda mokali kwe ino mokabogata kare abantu baminto itera amakwanya yete 2027 muna mokungu motana okobe bana ya Nyamira aime na bata menga na diga kare mo ko abantu batana abantu na kurti bana no mokungu ri motige inu kama tore na akoli giri barachi ko bera ni metio monto akali ko bera ni metiana oli ko kwana no gratice ejara dise wewe ni kweli wewe lazima mama awe kwa bana akala moko na kukwana batevi na kwana mama ino mokoro mogende usiongea juu ya mama waadana na mimi wewe ndio kukwana ndo amonta na nini ndio hata leo ndio unaona ndo bana yanaita kukwana sisi kama bodaboda Your Excellence, leo nimeona umepatia Nyandoji Stage unawapatia pesa, CPO unawapatia katika bodaboda ile rekodi niko nayo kwa ofisi. Today you are assisting ukiwapatia leo utakuwa umesaidia zaidi ya stage 202. Hiyo na kufulia kofia na kwa hiyo mambo wekana na rumo ngina ese county ile ya Nyamira ngima okonyo stage 202. Sisi kama vijana wa Kisii na Nyamira kwa njia yoyote lazima tutamuunga mkono kiongozi wa taifa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Tunasema tutam wale wakabila washinde.
Manchomorigeria soroboti oruo no tukwira mutumo mutangani gasemesa ya mayekuro ensoko ensa emo toskare togosio machidu kakase studio ya kabere kwenda se kagetari getambe togendra gwesemya mange. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Abantu ba minto baborabo n'abakwaniri mbuyamole mwensi oyo n'omwana ino omosike morarake baso koirali bageri lyabene ko baalegania somo yega omonene bwokobekerwe gutwa na koegwa chinguru cyoko ly'obujumbe bwaborabu weterekya amageito gya Jubilee omoyega orabe gogokolekana litko lya Jumapili tarehe 23 gochakera chinsa inye chiamambia asegeti kya Nyangoge primary ninchu mwensi tosange amo elio tokonyane gosukia borabu yaito bosio ntotwara barayi korugusi ya itengima abo bakobolia ebirogo ao byobo jumbe byobo women rep ya senator gweterekya amagya Jubilee nande ntotwale chingero chingia chigo ikapake nkoro ime kurwase omusani Vicky Young omusani Rikanika no musani Douglas Otiso na abaleganiri mwensi moche tosange amo mbuyamono nyasaba sisini Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662 onye kubwa telibolyo obosemya gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaito y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ekerendwali yakwibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemelia nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila asinyagitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East African ngima asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine yani ngege nyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaile tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ande tuatumia ndegunga international herbal medicine asinya itali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wetere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mayogo onye kwa buli wo murembanisha ndwali chinko mubuno buriri bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba
tunyora Samagacho Alisa Plaza ejo kwenye Manyakantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange ni chiro ya Marigiti Omuchobo Songo Hose twakirisime asi number 0722245763 Daktari yakuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya bamuyenete. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bware gusirwa noboremi rikomera riburga risamora bionsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pomocha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Karibu sana mancho murigeria sense mega ya kabere mesema ya kuru ensoko ensa emo togendra gosanga na kwemanya ya aine kiwa seri tukeri ambu yamana soko sanga na intwe abana toguska bosia sorobo turuko bwatia ababwatani habo boigo bare ne kirenga yogocha koria ebirogo ao na boigo kurwandre birogo ao ya siasa sobo chori bole bosio mwako gocha nigo bae sokirie na komochia chisegi hasogo saga ono kwa ene kiwe county ya Homa Bay asomo sangerekana bwensemo ya linda mwananchi ritukoria Jumapili okwana ime county ya Nairobi na bara ya bobaragwa na Jorim omogi oyokurwandra hekergo kya Ugenya bosege bunge ya Ugenya asaba ono bagi keire ebikorebyo bye chiburaburu muri kitoline tinyambane na mange. Na laani kitendo ambacho kilifanyika kule Homa Bay, na pia tumesema kwamba pole sana kwa wanahabari na vituo vya habari kwa sababu pia nyinyi mliumia kule Homa Bay. Eyo nenkwana kurwa ase ababwatani balinda mwananchi ase batebire chiburaburu cyanikiwa ase county ya Homa Bay nigo chiasegetetwe n'abanyanyimbo naboigo abaraibensemeyo. Arrived in Homa Bay town at around 2 a.m. in the morning, and we met goons at the foresight along Homa Bay Road. There were policemen in front of us who helped us maneuver to the town. But nonetheless, those are incidents that have happened. One thing that stands, that is forthright, that goons were mobilized to
to attack the leaders of Linda Mwananchi who are coming for the rally in Homa Bay. That is one thing that is in the public domain. First of all, allow me condemn in the strongest terms possible the acts of goonism, backwardness, and barbarism that was meted on our caravan in Homa Bay County. We condemn the escalating political intolerance, violence, incitement, and the use of organized groups to intimidate, threaten, and disrupt the rights and freedoms of our members and Kenyans at large. Korengana na babwatani abo baereire chintunda babeire bagusaganwa chinga kibare ase mesangirikano ya siasa ibatebire yabeire gegusegetwa kurwa ase serikali. Over the past 2 months, we have documented a series of incidents specifically targeting Linda Mwananchi leaders and supporters. On 3rd July 2026, a Linda Mwananchi convoy was attacked in Keumbu, Kisii County. The attack resulted in the death of Vincent Osiemo, popularly known as Mapinduzi. On 12th July 2026, a Linda Mwananchi rally in Nyahururu was disrupted. Nigo barure okuboria gochia ase ebiombe bigokora obotuki kwenekia abaraibaria basegetete chibura buru echonko imukeregwa baregetambukero enkwane iyo nigo yachire amatuka make maiga y'omubunge Homa Bay Town Peter Kaluma gutugutirare na goteba buna omurai bwense omukuru Uhuru Kenyatta nere ogosira ebibage ebyo bigokora obosaria. Polisi inasemekana kwamba pia walikuwa kati wa wale ambao walikuwa wanarusha mawe. Ni kitu ambacho si kizuri, na tumesema kwamba wakati wa IPOA inafaa ije na itusaidie ili tujue wale polisi ambao walifanya kazi hii angalau wachukuliwe hatua. To DCI tunaomba ya kwamba kuna wale ambao majina haya yametajwa. Mmoja wao ni Gladys Nyasuna Wanga, Peter Opondo Kaluma, Ogindo, the MCA, majina haya yametajwa. Tunaomba ya kwamba inafaa wachukuliwe hatua, waende waandike lile ambao wanajua kuhusiana na ile vurugu ambayo ilifanyika kule Homa Bay. There is a sitting MP who was out saying that ukiwaona pita now. And if in the event that we have such reckless statements and then it gets to a point that venye walionekana walipitwa now, that's now a criminal offense because there was intention and then there was the actual action. The loss of lives, attacks against civilians and security officers, destruction of property, and the growing use of inflammatory and divisive, historic and deeply disturbing and wholly unacceptable in a constitutional democracy like Kenya. That violence and the 16th August rally was wholly funded by President Uhuru Kenyatta. To undertake that violence, Honorable Governor James Orengo, Babu Owino, recruited very dangerous criminals. Koripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Bemono murikito Linet Nyambane tugusika bosio mwanchumo rigereria mukonyo bumarabe kyamagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i niko bono habikire amaburio ase serikali asemeroberia yokonekia gutinya oborendi ase ense ya Kenya kubwatakana nebikore byugosaga no kwegatia barai na nemono asemesangerekano ya siasa hasatebire ogosagana uko niko kwarentire amaburia manga soborendi bwense nigarengeko ya kwana iga ase nsemo ya South Imenti county ya Meru ase aikirana ase ya mati anyagusira Patrick Kilgore umske Matiang'i nigo arenge negatia baraibande egati yabo umurai wiki amagia PNU mheshimiwa Peter Munya museneta wa county ya Meru Katuri Murungi negatia baraibande abo batebire nigo murembe obwenete kubekwa bosio obachoria bonene. In country to see the things we saw in Homa Bay last weekend and what we are seeing in our towns is unbelievable. The level of crime and goonism in this country is shocking. Mheshimiwa Kadhuri, waambie wale wenzako kwa serikali
Kenya is a peaceful country. Uhuru Kenyatta handed over a peaceful country and we have been very peaceful. Na siasa is not a good enough reason for us to kill each other. Na let the government be government. Because ukiona, mimi saa ingine nashangaa, you think you're watching a movie. People are distributing pangas publicly. Na wanapeana panga kwa video. Na sio panga ya kwenda kuvieka nyasi ama nepia grass ya ng'ombe. Panga ya kwenda kuua Wakenya wengine. Tuko na serikali kweli? Because for serious people like myself and Peter Munya and serious managers, because I consider myself as a very serious manager. Mimi siwezi kuamuka asubuhi nivae suti kwenda huko njiani kujiita kiongozi leading a country where what the people are distributing pangas to kill each other. Hii mambo ni aibu. These are the issues, reasons why we are seeking leadership so that we can correct some of these things that have happened in our country. Tukae pamoja, even when we have differences, my brother senator, we execute them peacefully. Na kazi kikushinda, I mean, you're not the first one to fail as a government. Serikali zimeshindwa, unaweza kukubali, we had good intentions, lakini kazi ikakuwa ngumu kidogo. Kujeni akina Matiang'i, nyinyi ndio mnaelewa hii kitu, muendelee nayo mbele. Na sisi tuendelee bila vita na mtu yeyote. Ama namna gani wananchi? Namna hiyo tu. Na tutaendelea na tutaheshimiana. Sisi hatuna mambo mingi, ni kazi tu. 2 years in you will be shocked. You won't believe it's the same country. Tutakuwa tumebadilisha, education will be back to where we had it. Mama, you will have Linda Mama back in hospitals. This confusion you are seeing will be cleared. And when we are in responsible authority, you will not hear the word goon. Tukoska wasio mwancho muligereria habara ibensemo ya Kenya Kwanza bakoragwa no mo speaker w'ibunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula muraibu abarabanga ase bunge ya Senate Aaron Cheriot omukonyi bene bo muraibu ense Faruk Kibet mugabana we county ya Narok Patrick Olentutu negati abarayibande nigo bagendera gusira abananchi ase okobakine kwegenderia ase amagimabo ase ensemo ya Likuyani ensemo ya Narok na boigo Narok North bagokwana chinga kecho nigo bona batuguteirare siasa chukobaga abananchi ase babudri abarai abega abananchi bane kio murembe bosio bobachoria bone demokrasia. Wewe kama mtu binafsi hauna haki yoyote ya kuambia watu kwamba lazima mfuate mrengo hii, lazima mfuate mrengo hii. Wewe kuja uza sera yako, uza agenda yako, wananchi waamue ni wapi watafanya nini, wataenda. Lakini huwezi lazimisha watu wafuate chama yako. Sasa wewe Rigathi Gachagua anakuambia, wachana na kulazimisha watu watembee laini moja. Kama watu wanataka kuuza hata chama chetu cha Ford Kenya, tunazenda tuuze wapi? Kule kwa mlima. Sina mna hiyo. Tumefika tu pale kama huko kwa foleni unaenda kwa daktari, wakimaliza wa mbele wakisema next ni wewe. Alafu mnataka turudi tuanzie nyuma tena. Mimi nawaomba watu wangu tutembee safari na njia mzuri ambaye imenyooka kuingia katika uongozi ni kupitia support yetu kwa Rais William Ruto. Tuko serikali. Mimi mtoto wenu niko namba 3 kwa serikali. Alafu mtu anakuambia toka tuende tutafute serikali. Serikali gani mnaenda kutafuta na tuko katika serikali? Nataka kwenda mbali, lazima tutembee pamoja. Ukiwa Mluya, ukiwa Mkale hapa, kuna Wakikuyu hapa, jamii zote za Kenya. Wale watu wanaeneza ukabila kutoka kule Mount Kenya hawajui shida ya Mkikuyu mwenye anakaa Likuyani. Wewe ukikaa hapa ujivunie kuwa mwananchi wa hapa, upendane na watu. Nataka mrudia hiyo, msisahau. Mtasahau. William Ruto akitoka mnataka utawala. Ije Western Kenya. Wale wanapinga washindwe ama wasishindwe. Mkabila ashindwe asishindwe. Yule anahubiri chuki aende asiende. Hebu muonesheni namna hii aende ule mtu kabisa. Asante. Mancho murigari abo no togoika homwerio asemesa yamagekuru ensoko ensa mabutu kubwarero no gusaba kwanenga gwesemire na kwemanya ari ayenekiwe gendra gutwara burigerio bya wimiro biria gendra ta sembeo tumerane nandege koroga chinsa isato butu kubwarero tosangayega negatia yande asenchira yoboikero na seri boga ya Kelvin Mogoi na Barnabas Sondari kurasa studio ya Kabera bwene kyamarigine chibicha ngochara asenchira rengia
chenkoro kwa Clinton Ondigi.